Nakon što smo se upoznali sa ključnim sadržajima kulture mira, stvorili smo teorijske i praktične uvjete da sada ispitujemo jednu drugu važnu dimenziju mirovnog procesa, a to je obrazovanje za mir ili pedagogija mira ili edukacija za mir. Dakle, sve su to nominacije koje označavaju isto, odnosno radi se o tome kako teorijska znanja o miru preko posrednika, gdje se kao posrednik ovdje pojavljuje pedagogija mira, učiniti aktivnim elementom u izgradnji društva. Dakle, kako stvoriti uvjete u društvu za mirovni odgoj. Ono što je vrlo važno kada smo općenito na terenu izgradnje mira, a na terenu izgradnje mira i kultura mira i obrazovanje za mir su dva vrlo važna instrumenta. Dakle, bitno je da razumijevamo da izgradnja mira kroz obrazovanje za mir podrazumijeva najmanje dvije dimenzije. Jedna dimenzija je klasično, utilitarno, mainstream obrazovanje, a drugo je neformalno obrazovanje. Znači, unutar obrazovanja za mir veliki značaj, ili čak bi mogli kazati isti značaj, ima i formalno, ali i neformalno obrazovanje. Zato je pedagogija mira, dakle, kao posrednik između teorije mira i prakse mirovnog odgoja, važna kao jedna vrsta metode, kao jedna vrsta tehnike, kao jedna vrsta instrumentarija, kao jedna vrsta najkvalitetnijih načina da posredujemo mir među edukatore, a da onda edukatori bivaju osposobljeni da educiraju za mir. Zato je, znači, obrazovanje za mir važno. Obrazovanje za mir inače je također novija disciplina. Ona u biti također pripada 20. stoljeću i ona se pojavljuje kao jedna vrsta spoznajnog odgovora na ove teorijske izazove koji su se pojavili u drugoj polovini 20. stoljeća. Pedagogija mira u svom historijskom razvoju, naročito dakle nakon Drugog svjetskog rata, imala svoje različite faze. Faze koje su više insistirale recimo na jednoj dimenziji individualizma, dakle na jednoj takozvanoj individualnoj pedagogiji mira, čija je glavna misao vodilja bila da rat počinje u glavama ljudi i budući da rat počinje u glavama ljudi, shodno tome i mir počinje u glavama ljudi. I zato je dakle trebalo kroz jednu odgojnu komponentu stvarati uvjete, dakle da ta ratna dimenzija naprosto bude poražena, pobjeđena od strane, znači, te mirovne dimenzije. Međutim, nije lako obrazovati za mir. Dakle, ni unutar formalnih, ni unutar neformalnih struktura. Kada je u pitanju formalno obrazovanje, naše formalno obrazovanje se svojom unutrašnjom strukturom, svojim unutrašnjim logosom koji je jako opterećen nacionalističkim naracijama, se suprotstavlja mirovnom obrazovanju. Ma šta o tome rekli razni akteri obrazovnih i političkih procesa, činjenica je da mi unutar historije razvoja pedagogije u Bosni i Hercegovini, o čemu mogu posvjedočiti stručnjaci koji se bave baš pedagogijom, nemamo sadržaje koji su ekskluzivno usmjereni na obrazovanje za mir, znači na edukaciju za mir, i mi smo de facto ostali u jednom praznom polju kada je u pitanju formalno obrazovanje za mir, a evo kroz ovu jednu malu online radioncu, kroz ovaj skromni pokušat ćemo evo da i zainteresiramo i vas polaznice i polaznice da možda u nekom drugačijem kontekstu neko od vas postane edukator za mir.